Dragi pratitelji ovoga kanala, svi vi koji vas zanima borilački sport. Velika vijest odjeknula je li Roberto Robocup. Soldić je potpisao za ONE FC. Pa pogledajte ovaj video, ja ću se osvrnuti na to, da ću svoje mišljenje iskreno. Odmah u startu, ako ne želite gledati video do kraja objašnjenja, ja ću reći da se meni sviđa to jako. Sad ću vam reći zašto, koji razlozi. Po meni, najbolja promocija i koja ima najbolje mečeve po meni, ja to nikad nisam skriva, je ONE FC, singapurska promocija, i ja bi jako rado sudija tamo. Jer to je... Pričekajte, Morfeo me zove. Entra, si, pobre, si to Morfeo. Znači, rado bi sudija tamo. Kad me neko sad sutra pita, di želiš suditi, di bi sudija prvo, ja bi išao tamo suditi u ONE FC. Zašto? Prvo, zato što imaju mečeve u raznim disciplinama, nije samo MMA. Čak tamo, mislim da je podjednako zastupljen Muay Thai sa malim rukavicama i MMA. Muay Thai sa malim rukavicama je puno opasniji sport nego MMA. Zašto to govorim? Zato što nemate priliku ležati na podu, odmarat se, raditi zahvate, jednostavno nema toga. Ovdje su čisti udarci malih rukavica koji ostavljaju velikog traga. Ja baš volim Muay Thai, cijeli život ga volim, krusan u njemu, znači trener, tako da jednostavno volim taj sport. Druga stvar, MMA sam zavolio tokom godina kao i svi vi, i on je u nižim kategorijama u ONE FC-u nenormalno dobar. Pogotovo ta pravila koje oni imaju, koja su drugačija nego američka pravila, mi se više sviđaju. Znači imaju soccer kickovi, imaju stampovi, imaju sve to. Odličan posao radi. Sama publika azijska mi je puno draža nego američka. U američkoj publici ljudi urlaju, prolivaju se pivušama. Znaš, mene to se ne sviđa, da vam budem iskren. U Aziji ljudi kuže borilački sport nisu došli samo gledati nokaute, krvoproliće, nego su došli gledati borbu. Došli su gledati kako se ljudi bore. I oni to prate, oni to gledaju, drugačiji su Azijati. Vjerujte mi da znam šta govorim po pitanju tih mentaliteta istoka i zapada. Šta još mogu dati u korist ONE Championshipu? Mogu da korist, puno je nekako poštenije sve. Ima i tamo malo, znaš, hoće onu zvijezdu, malo hajpati to, ali nije ko UFC-u, brate. U UFC-u, gleda se ko ima koliko lajkova, ko ima koliko followera i te stvari koje apsolutno nema veze s borbom, jer u Aziji je to malo drugačije, znaš. Šta ne volim u ONE FC-u, ne volim teškašku kategoriju u MMA-u i polutešku kategoriju, oni nemaju, Azijati nisu krupni ljudi, iako je to svjetska organizacija, dolaze Rusi, dolaze ovi, dolaze oni, ali nikako ne mogu napraviti nekakav roster koji je približan rosteru poluteškaša i teškaša na zapadu. To su jedino dvije kategorije koje mi se tamo i ne sviđaju. Međutim, Roberto uopće nije u tim kategorijama. Sad, kad sam malo objasnio tu razliku, vamo tamo zašto je meni draži istok nego zapad, po pitanju promocija borilačkog sporta, reću zašto pozdravljam i podržavam Robertovu odluku i njegovoga tima, Dajaković i to sve, zato što su to pametni ljudi. To su jako pametni ljudi. Jako mi se sviđa kako oni razmišljaju, znaš. Oni su, brate, sve to odvagali, vidjeli šta im nudi ovi, šta im nudi ovi, uzeli su najbolje. Nemojte misliti da oni nisu uzeli najbolje, oni su uzeli najbolje. Mi ovdje kako živimo, nekako kad gledaš kartu svita, naša Europa i Afrika je tu, po sredini, imamo opciju zapada, imamo opciju istoka, tako? Nekako su naši ljudi na Balkanu koji gledaju i prate Roberta, oni su svi orijentirani na taj zapad, na taj UFC, i tu su ja kad gledam te komentare,
šta da kažem. Znači oni su cilju orijentirani, oni ko da vamo ne postoji, znaš, ovo je druga liga, ovo je ništa ne valja, bla bla bla, šta je krivo. Jer ti kad pogledaš milijone ljudi koji prate, Azija je ogromna, Azija, Oceanija, to je ogromno tržište. Ti tamo kažu ljudi, on je otišao tamo nešto, nije on otišao tamo nešto, tamo ima, on će dobiti, ako se bude dobro borio, on će dobiti tamo jako veliku bazu fanova, njega će pratiti tamo Azijata masa. Tamo može postati zvijezda baš ono jako lako, šta on može, bez ikakve sumnje. Tako da će on, ako se bude dobro borio, sprema i sve to, on će jako brzo postati velika zvijezda u ONE FC-u. Nemojte podcjenjivati brojčanu moć Azije. Znaš, ja neću spoređivati sa vama ovom, ali nije to nešto za podcijeniti, vjerujte mi. Druga stvar, borci, vamo i tamo, sad ne znam, on je na toj granici između tih lakših kategorija i težih, pa tu može biti da će mu biti možda put i malo lakši nego vamo, pogotovo u kategoriji od Usmana i to, tu su stvarno kvalitetni borci, što ja ne kažem da bi on vamo isto napravio darmar. On bi mogao biti tamo prvak, ja sam to uvijek govorio, on može biti prvak u UFC-u, a može ispasti u prvoj borbi izgubiti. To je takav sport. Vamo u Aziji isto. Vidit ćemo koji će se kilaži boriti, ali u svakom slučaju treba bi mu put bi malo lakši. Što isto ne znači, vamo se bori protiv ovih bivšeg Sovjetskog saveza koji su stvarno monstrumi. Eddie Alvarez je došao na onoga nekog, ne znam kako se zove, neki isto, pa ga je nokautira. Znaš, ima tamo strašno kvalitetni boraca, ali oni manji su još kvalitetni. Tajlanđani, Filipinci, oni su baš strojevi. Šta se još ti ja reći? Financijska strana, ja u to ne ulazim jer ne znam koliko su mu ponudili ovi, koliko su mu ponudili, ali možemo pretpostavljati, ali ja ne volim pretpostavljati, ali nekako možemo zaključiti da je financijska ponuda bila puno bolja u ONE FC-u. Svi znamo kako UFC plaća borce, svi se žale, svi govore da je to ništa, da je to izrabljivanje. Ja u to ne ulazim, je li nije istina, znam svi koji odu govore da je to kikiriki, znam da se jedan Bigfoot Silva sada tuče po nekim organizacijama da bi mogao preživjeti, a tamo je bio i prvak. Znaš, sve to kad uzmeš u obzir, očito da tamo nešto financijski ne štima. Imaš tu neku globalnu nešto je bilo sa strujom. Imaš tu nekakvu globalnu naš popularnost i ljudi zbog ega svi se kače na to. Ja se sjećam Robijevih i Dajakovićevih izjava da su njima super uvjeti u KSV-u i da ih ne zanima UFC. I očito da su tako i dan danas. Znači, na slobodnom tržištu je tražili zgovi oni vamo tamo, svi su mu nešto nudili, čovjek je nedvojbeno uzeo ono što je najbolje za njega. Sad, sa neke sebične strane nekog prosječnog fana, on će sad drlje i kopite baci po njemu kao otišao je u drugu ligu, usada, našpricanje, ja znam kako ljudi razmišljaju, proda se za pare i bla 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 i neke debuloze što nema veze s vezom nikakvo. To su sve pretpostavke, znamo što su pretpostavke. Treba jednostavno čovjeka podržati. Di god je otišao, onda da je otišao u Megdan, ja bi ga podržao da ide u Megdan. Takav sam. Znači čovjeka treba podržati. I sad ću reći, znači Dajaković, svaka čast, ja ti čestitam. Robocop, ja ti čestitam. Napravili ste odličan posao i želim vas svu sreću u vašoj daljnjoj karijeri. Postanite prvaci. Vidim da si rekao da želiš postati prvak i u Muay Thaiu. Treba pomoć, tu sam. Samo reci. To je sasvim drugi sport, ne znam, se ikad borio Muay Thaiu, to je totalno drugi sport, ali voljan sam pomoć. Dođite ovdje, radit ćemo visinske pripreme Muay Thai, kako dođete. Eto ga, puno hvala svima što ste pogledali ovo, podržite našeg čovjeka jer stvarno je zaslužio.